Unong Trimon sungubha ba Jonas Lamari luang ba kajikno ki pulet kadai ka balong na kalyang jongki bat kadai ka babakala ka bomdon nongrem bat ka balong sabar na kicingkeli ya kani ba Jonas lakran hakamit ka apa artarek no pra ar janar puai hadian ba ka yeng sari gelap lai jamin yu kumman chupen kan ma ba ki pulet ka is kasil disek klakem yo Jonas Lamari rengkat bat kilai ngut ki wepat hakajan mit ka khatnyu trip nailor arajar ar puai na yam viewpoint maulai halor ka nongrem ka jingkno ba kilai ban pan jiram ka kan hun ke atyan na nagalan ka NSCN IM ban sedangi kaken hun kiang atia batmai ha kajala lakem yaki kat ba kidangwan pai nak katem kabodon po Hebron Hadimapur ringkat bat kali ba Jonas Lamari kabodon ni registration number ML not sanji riu khandai pralai daga bakentai bankan di nomor budang sumi nak baga saset patong nasulong district jail uba Jonas ulong bu unkan pat ya kabenta khana ki bade ki daw ba penong yu ban sakam harngkat kiti ki wepan English good. Ada full gimana tadi? Oh lagi Balik. Lagi kuning. Baru pada ke lihat. Kalau ada pikir banget. Bila dah kan? Mobile ni lagi. Mobile dia kan. Beling sekali rekod ni. Lami lah baju. Baju lami deh. Ah, ada. Kawan nak sini. baju Yes. pi la ban bantai demi findiat halo tu ka jingkno ki pulet khato ka di Yang mentang nampak lah on komen EA. Wah, nomor ba. Apa dia? Keren lah ulit perok sangat arngun. Kalau ini tempat lama ini ada tu tambah ke ke pengumpat benom kalau ba. Ketuka allegation ke ba ki pulet ki EA ki ong. Ha ke bade ibat nga kalau ba. Kadang one side of the story ben. Tempat tip ka full side of the story te. Kalau make one sided dengan 4 lak ban. Nga nomor bagi tu ke allegation ke bagi pulit ai kalau make false, baseless and out of the question ke. Mari mendon ai pun kata. Mari mentang nak syumi nang ni tengok 4 ka sulong all of a sudden mo kena ke jingbi juga nang ni. komut ba jingi omi jung pinang ni menta bu pimpot poi perkhat ba pini omi no La don hi ke expectation. Nomor ba expectation nomor kalau ada ni ngalak post new email wan chao dengan nang ni. Menchismi ngam tip ngong mek kalau ada kesain ke ba long positif ya lo kata ke syukur ben baik dua ibu play ke brokat ketika jing liat jung play balat ni nomor ba nasutuk kat kum naduk ke jing liat nanti naduk untuk si bisa kami eru kalau baik kat kum jing punya jung play ki bur kesain ki ba dan apa nanti haduk bopon ni jil kadon be kata ke positif masuk tu kita play kadon ke ai ngut play entai lock tengah nang ta ki lipat lock tengah kadon ni for bat ki pobu bakal bawa yang jeng duai yum dengan jeng ai mensim jeng ki la men long tu play kemana ta ha jingi yo ban mi no pinang ni de yanu pidi ban ai play mandu badan senda jung pi mirap ni muktiar jung pi ni ko ngai ke jeng play try kan rat nang ta kini perdok sungai berfak ibu Tristom nanti ada Dr. Fenella nonglai di bawah penyerap ini kes nanti begini ki perdok muktiar tulen hidup supaya dan bagi sendak akti kejat bagi sendan buat ada kim yok pun wanpe dengan sendiri kan dari sutuk baka don bagi katakan akti kemudian ikan yang bagi air kan saya lok sungai bagi kun ki bala kwi nanti dengan poin nak siang nomor bakajing syakem kejungi ru kalong bet gabompoi perkhat ti Henry so la ai kejing mu kejing dam play bagi perlok sungai ke badan ni bro ti bro khoi ngan sutu ba kadai bet kejing lam nanti play bagi poi ni ru ke ini ke ba nang ni smat nang ni train nang tak kampai ba ku mengeskirin baru ba nadu kucuang lai ni train nang tak kampai ba nang tak imlak salang nang tak jing bahajing niat jong imlak salang dia mentah nang ni smat ni gay tray tang ba kejak bintu juga kan kiu